chaguchut lum ko kamal we ko kamal telwanga chagucho del garamam telwanga telpiu belto chadak pa kon ramamane Nirmala Kenyam biya kanwar online TV kejan gwasame rojan bialing de yarun palpintin ko jan rojame roch news no take mi betwo koron kina daro ide jandaro dongwan rojame roy wut commercial ga makoy luet ki Michael makoy chala do jan queen gwini badetin nog yene ki shaja nok mugoriya karon kina daro ide jandaro dongwan jan bu queen gwini badetin na me janda nan kola goro de yena godi yena jan gwasame ko ledan bialin gor jo biatin kon lat karodian bianga jo let karodian de rewika so Sudan ki ka gwatan be ben ka kuin gweni man balat karon kina daraw wude jandang raw widon wan gorejin bidin nyogane ko ken kan no bejin der subscribe ki der an channel me Nur Online TV der ja gor der jan nyokane ko ken ki der subscribe ten bana shore lerman balinga jan gwasame Leren shala do Michael Makoy ramala minister dung information ke dung lere re kuma ka marwai ka sarpa ke ma yadit shala do nene ajene ko ingwini betetin karon kin dara wi jandang ra widon wan ajene ram loke ke nogaje okay ajene betetin nogi ke logi bu ko ingwini mo betetin shala de no telme peno bagui baga yor karon kin dara wi jandang ra widon wan man biya kulling jene re wika so Sudan ngake jene diallo Dr. Ring Machate intere wich alarama cha yen ne karon kina daro wide jandaro kata dare wich ka juba tetin ko ka kwimale ne cha tan karon kina daro wide wal badak cha goro jen ba male dane cha la da bala let re wika so Sudan bade yiglot luzde kano che gur te ga kurm de tok re wika so Sudan ajen mataka ja ka juba shu man tama karon kin dara wi de daro de dok aloli bane koin gwene man balat karon kin dara wi de jandang raw wi don wan duno te karon mi ci rema chara kula lat dag rema chara jene nana ajene koin gwene chara bilat mu ken cha security ke gang dan de gang nare wi ka so Sudan mu te cha de leslet cha koin gwene cha de bilat anyok kene de konra fiji ne de konte ka kemne re wini to gol ka Afrika tila jiso Sudan mo te chaka lucheng tele kwingwene mo balat ba charwaje mo cha jalat kelode mnyudo mukan ka kon lat kende ti tele kwingwene mo balat duno chala da nedin kon tin netin kula te ka terke je tila kuma so Sudan mo raike selpa ke mo yadit kanen nok yene ki sha janok baje yiglat en kwingwene chala do kan bonke pan kontre wika so Sudan mu te shi kana nogono ba kwingwine ba jelat ke jeron kin daro jindare rungwan bnelat gono ba jelat ko ne me jena dan gorke so Sudan a chen ne man chala do tele duop ke ngote chane yorpin ka kwiron kin daro jindare rungwan ka do ba dana ba kwingwine ba jelat ke je ko te ka ngot mu gor jeno ba kwingwine ba jelat te ka ngot ba yanpin kan ngoda to kan mena kula yeno ke kan bena kula bodo re kwingwine kere election kam balat duno akan changtele ka ba atel permanent constitution mishari alaka ke bongone misha gorpin ka kwi kunya dana balat koron kin daro jandare ngwan ajene kwingwini bajalat na me dictatorship ala dictatorship ajene nog yena ke log yena ba yiglat minyo do chang ba election lat ba ngode ajen selpa ke ba padon kawaje dan jikan lat gwasame ladje wala shalet ngode akan be pada selpa ke ma yadit ajen biya kwar ajen do badan lat keneja no ken ci selpa ke ma yadit ca biya kwar ajen no ba mach ba je yot re wich ka so Sudan ke ka juba mi mona me erek ne jen mu te ci na charte na gwa ke ci na gutte na gwa ci kaman chala da USA no ne ri kon ramul lugo de widar ta kamal awajen gwanter nen kon te da wich mu nyodo any leader ki kwar mutekater ka kwara di nyodo je tele mal meben re wuje tegatenana kwa dangraw mete karek kan kwarto chicken mal chicken anu ajen cha kul lar gwasmen wo mi wete cha queen cha jelet karon kin daw jindare ngwan Michael Makoy ajen bene lat
chang chia jan nok yene ko kien ko ne te ka pan to goal kien te ka bon to goal na me erek na me cha to win to ko kien ala dictator mu gor ba to wi kom ko gwa ba la ja goro jen ba te ka ngot ke te be yan pindi che ba gor ba mat ka na ka chegne re ko ne la joy South Sudan tin chuch chunas ka kamne ke chuna gon to goal la ja gore bena mo be jelat bene ti ba ka tagrar ko ne ti tinde dor ke tinde ka kamne kene ne kono de kwa de kan o kwany ba kan wan ke long alen kene de contre wi ka so name ajero dan chalar Michael Makwe ajeni ko ngwine ba jelat a chang chinne ti ko ken chicken tin nog yene ke lug yene ba ko nyamo ba jelat cha jelat Michael Makwe lot de la de yenen gwasame kamana na gor ko jen pa gor ka social media na ko ken ke media na ko ken ka do dan chalar je ko ngwine ba jelat nog yene ke lug yene ba ko ngwine na mo ba jelat cha jelat en point de Michael Makwe lot name agenda ande linga jen gwasame mi jiram jidit ke jen channel am ye gor jin bi jen waxane ko ken ko lerti ke de tek de jaken ke de nat de ka lan madan leroda ko may kala jen nene a jen ko ngwini batatin no yene ke sha jen nok mu goriya karon kinu daru jen dar ngwan gore jin bi ngwane ko ken ke jen gwasame bana chong beta kamal bye bye chagu chut lum ko kamal we ko kamal telwanga chagu cho jel garamam mam telkwanga telpiu belto chadak pa kon ramamane